yo benye me nye kwa we teshi plug ngbeji Sheriff Kolema tenke nye minu Thomas ni okan ni me le like Tommy Hook ngle twa ni mi we zongo emi alo Teps Park emi ona ge training go ya no gidi ebi ene woge wonye minu onu pa ko ekwe ebi ene wasumo wo bile egbe keno ni poten ni ya no e park eno no nyenu oja e plug emi ogbe achomi Godfrey Ajitaji maybe chomi kwa young wo bien enye babi be won futsal Ghana futsal Premier League ni a institute nye team ekome wo no jino ni beke be ami mbu ayu fe na me ni le aka me le bo twa ni amenye wa na me planji amba twa bo leke anyi mbu ame na wo ba train no etefe bie Premier League mbe ba jinshi no ni the 30th of August na Ghana Futsal Premier League ni GF Institute agency ni ji ho ni ba na ochie wo kenye ba na wo bie no training preparations wo yen mi olololo wo fi o no be neke kema no we mu nshin obu anyeme lo nyeme ni amesa lo ame po e ball twa ami ni ji teshi me lo ke mambi konklu ni nyefe neke team ne no dumona lo je na go chu o mbra ball wo ni bi e wo jele ono fiano ke wo gbejano to mi fe wo mi a wo yin ake no fiano ba ba hia wo ko kwe me ni nke fi o team e fe ke players ni twa fe titru wo menu wo jeteshine no wo soni wo bua wo ina ni wo fio neken young to kick futsal team ne wo kenye na wo bi young to kick futsal team ni GFA license wo Premier League say young to GFA futsal Premier League atwa hyenyo hyeteno atwa na fe wo tweko ni wo gba enu wo yi first one neken wo yi gba eni jedwa out of 16 teams last one na channel no wo yegbe any jeje no out of 16 teams no wo na ge wo modern boy yin ake young to kick futsal team no nyiminu kama bibo shiba mnege league ne ke agency ingbe ke mambi sumo ake amba kwa mi ingbe mi lo amba support ingbe aba atwa ne ge matches ne ekome bona fe ni won wo shila shike baje futsal Premier League atwa fe Spinters Astro I Astro tefe ko nege no Spinters ninu ele GFA yakwe ni certify ko sana twa concrete pitch low wooden pitch no shi afi ko hand ko over yet e wo GFA nchu eni ye sure aga ka sha ba gbe season na ke next season mi ahun Ghana Futsal Premier League officially ba ya original tefe no shi now ele atwa grass tefe no GFA standard pose kenofiano rules kenofiano apply ni atwa agent if you fine leader say ni yin ni ji chairman nat Mr. Alfred Fred Tindam keni bi ame coordinator no fiano if you fine it was Spinters Astro agi ni wotwa futsal Premier League you know ye shiba mi age ni atwa nege ball ni hyenyo ni shietenu atwa ne ko fen ko nya yo for fe afini nyeme ni ko we teshi plug mini assurance ba nyu ami alo mini emo ke elu ba nyu ama age ni nyen train ajaye training ni enwe ni train ke che nwa no mini assurance ba nyu o supporters alo okwelo ni ko we teshi plug afini young to kick last season again wo first match nu wo twa no other teams fe bo he wo mi ake young to kick le wo ba wo league shin abotrite no le shanyo ewo no ni bi kumeni ba follow wo na jante nke ni bi ewo ehani wo ba na kan fourth position et mo bonu wole ake football fe mo Ghana ewa ekome kaple na abuamo be kume on players na abuamo ke movement ke ni bi fe nyon slow ni bi fi o ewo this time ewo mi awo yin ake ni bi ni e follow wo na jante nke ni bi ni gbala wo ise ni ji last season afini wo ba kwa nu oto igbejan to jugba ekoji no mi wo train wo ehia mi si bia na wo mi a wo yen wo pay tefe ko ni wonye wo train ye tefe no ke players fe used to tefe no twa ko ni ka wo tie wa afini wo mi a o team mi fi o because bia na Ghana Futsal Premier League ke chon wo president Ket Okreku no ani yashon e wo me ahien ba futsal no wo ko kwa other team say den cho na ka me team say me
koni amo amenya mba wo league she won ke Y2K supporters ke ni bi fe aka afinele won ba oyin wa won mi a oyin mo bona me na won train won mi a oyin wa koni kanyu mo fe dromo league won boy wo modern afine GFA we bo modern wa arrangement ke ni bi na make fon gbami fe ona ke GFA committed wa president honorable Keto Kreku ife ake Ghana Futsal Premier League le ebebi ni wo gbefen egbe no e ba to gbejiano to ni futsal eye yin to bo na ife with year football ke Ghana Premier League fe gbejiano to he ne ke wo mi no mi ebe ne to ke wo mi fe won bi ake this year futsal wo president honorable Ket ike na kan gbejiano to ba wo kan de fe wo na akwe ka ba je nsi e ba ka try yemi anwe ba enwe ba na kwa ke wo team me na me bomodin players le twa ke ni bi wo je futsal ni abake 5 aside e wo be atwa keke shinoko ni president ke GFA yemi wa yo no be nyemi ni nyeko we teshi plug ene wo de nche wo no mi insoli mo ke fa pa mo page ake ke be hye ni nyenu ye plug e no age mene wo nyeme ball twa lo ame match wo fe komi ke wo fe wo ke wo support mi shi nyenu age o fe teshi ni bo modi age teshi o blayan bi ekomi egule bi ekomi wo fe wole ni bi ni ya no ye teshi age egule megun ba taiko megun ba hwehwe mo fonji nkomi ni ke na agba ba no obu ami na ni me ni ba nyi twa ball ke ba ami few low support few no ke wa mi no ba ke me conclude ni yese ni kule amba na ne ke egbe ni shi am yusu ye shiba mi maale wo fe wo mani onupa ejimla ebu abeko ake ke wonche alo chufanche ni ge ma fiti elenwe yemi eko ewo keji wo ke ma fiti alo ma ka ya lojugba wo fe nu yo mi nojino ni wo fi o ebi enene me ni le na me twa abo ke ni bi ame na mbu afi nu wo fi tafra che kule wo inchele jimo ke wo hwemo le no ele moko he wodi shin san wo le bonu wo ba fi le wo ba kudomi koni wo ka ji wo ngle no bonu wo na ni me la akolo ni bi ke ka dumo shino ka wo ke ni bi ke engagement bi mo bonu atwa futsal ne ni ne ke me ne ona e bi ne fe ne kula agme mo fi amo ni ye mam tafra che kula kudomo ko be ye e ba yin ni etekeno ni bi ayin atwon e kula je ball ba atwa lo noko e wo wasusu moji no fia no ba jaji fine me ni hu ye igbe futsal no of your players no obu a me na money tafla che boot ehia ajo no ni ehia ajo wo ye player ye Y2K mi ni atwa national team e dan futsal a national team won wo to gbejan to wo support le fine e atwa national team any ti Ivory Coast ke ni bi e fen ko fen gbe wa mo ni won wo wa ma eko yi wo nyimi nu ye shiba mi ageni nogo ni ene je mo kume jatuni manfe jatuni ball to ale wo fe wole mi sanje to be ni oyue ni no wo ani ochi obenke me kume na no abi kume alo me kume chi benke bu ni amba wa fi obona fi ni wo fe kon ni wo ni fe adumo ekume lo ani osumo na kan lo me kume we ba na kan age amba suma aka mi wa ko ni wo fe wo gbla pan kume futsal le wo ye wo chief patron chief patron ni legimi den chen boss no fia no inga fon ehin team na fe mo ke ni bi fe yemi ni ile no ni ya no every day to day ni ji honorable Dr. Koboy shin team den che to mo sponsor ni nkwewo financial gbejiano to ke ni bi ele wo be ko yet wo chie benke hena no bi kume ni wo le ake amen wa yegbe kokuma no ye teshan kuchuemi wo won kwanyin wo ke wo bra Khalifa igbasande niji akwara ke real estate wo ke lenwe igbasande wo ke other people we igbasande no won pagba ke be kuku omi league ba agency 30th no wo be kuku omi won pagba ke me ni ta metui ake amba support team apart from our chief patron na amba support team gbeye inele work attention fen no ni ke wo fen wo mo mi wo se ekule
mi po e manyima shima ya moko mba shi ba ya shi wa etuki ege ye ne ye awo fen se bi un ba na ise no nyinu na gbe kula nu go ba ye she ageni wo fi teshimi ni taflache won wi gan masuma ge ko ye na gbe wi mu lo she wi mu ku we ketun o ball twa ni mi alo man teshin ye wa ni go o wi mu afun plug enu keke wo fi wona ye ni wo ba tun ke ni wo ba ko ni wo de nche wo ke jaje wo mo go be ni ba jaje a wo fi wo nu ageni o fi nu papa no na age nme ni teshi plug echi benkebu bona fe ni manse bi lo meni na minaga onyimi nu nkonklo ye bi le yo wa ni mo ekele duemu ni le ke wale ni ba ni ke wa fiu ni wo to me na wie ke ankro nyechi benkele ke wo fe wo teshe no aloje na gan ni wo ona gbe wie mu ko ni mo fi amu le enele plug yo no ke o plug na no ba na kane wo fe wo connect to plug ko connect plug pe ona ga hi wale mba mi wo be wiemo le kuku wo fin wo bu awo ina ekome bro le ke ake afefen ekome e emi nkun ewa sike oje ekome e mi no kunpe keke ekun wo ma le nu wo fin wo mani je wo fin wo gbe ekome wo fin wo gbe afi ekome ni wo fi ma wo fi food sale ni plug aya yin si nyenu ka si wo no ti ke oye plug no ni egole eno anu abi ko me ni sane ochi amita pe ko na yin gege ni bi ko me agba afan no wo keji mini no na be no ke plugging gba sane ke na no abi ko me no wa suma ke ochi ami alo ochi ami kon no na kan egbe ye no wa ni ofi gege ogo wi mo fi emu na ye bi ene meni kon wo wa shi ele ge o ba bo nche mo le be wo gbe na nmene ewo ma mu fe na wo ke kon shimo fe ba mi den chen boss honorable Dr. Okoboy lele ke wo ke wo ba gbala the way ne ke young to kick ya le mi ko ko na ani me fe jealous le den che ba le problem o ba ka teshi teams fe pa na ebu a me fe amena shika balls jerseys ke bips ke ni bi fe na fe ame teshi teams ni taflache je leji patron oboden cho ba kwe ke leji patron of Y2K bo ba na no ni ba nye fe team wo won shie kon no wa honorable Dr. Okoboy bless yo no be nyemi ni radun nyawo keeper ni wo watcher teshi plug agbene we young to kick we won ya me say if na me ya wo ka ma wa support am big time wa ni afini 2025 wa o ka pe ga ba shan loje na gan no nye twa no ma nya ba